Too much GH. We did that cause Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody debia. Madam, I say love you. Kwaba kese enkoma too much for any ahwefo nyina na ene dey nso eyemunia ba musofo Mexico na me de ensemo a circulate wo oman mu ba besomo ye me se nyina ye ni tua ye ndrada ye parliament ne ekoso ewo mra ye minority wo mu decide say wo mu de ye dey a majority seat one and rather no more better na che say di wentwi maintain me ho ase bi epiem wo parliament na ni na echi no nyame ya adoma che say ye botaya members of parliament di kopiem wo ho no botaya ni to me be mu botaya ne say na wo mu kwa vote echusu speaker of parliament na ni na mo no ekopa emra wentwi ni na bepie mu no successful at the end ni name honorable Alban Bagbin na che say kaseyi wo speaker of parliament na enu achi no general secretary ayenimu no Mr. Johnson esiedun ketia de ensem bi betu dwa say Mr. Alban Bagbin na nyame adom member speaker of parliament no no na wo susu say ye papa ye former speaker of parliament and na say what so na wodi ni juma no susu say our medical issues na afen so papa yi wenyi ne nante mu say wonante mpo agi say ye kare no ansa na ye de no akwatena ne ka mu na etiefo wodi nsem we betu dwa no Ghana for di ne ho ya opa say accident na wodi sansem no betu dwa efa papa we former speaker of parliament Professor Mike Okwe ne ho na Ghana for etwi nenim Ghana for ka say general secretary for Amanyoko NDC no wo kasa dodo wono ato na mi bia etwemu wo kasa say former president awanya ne baby Jerry John Rollins say backing dog na etiefo condemnation we ni na echi video ababeto ja che say papa siefika mu a utimi say papa Professor Mike Okwe we PFK mu a ka no PF mu ba hu say enya anwo so kra wan fa ni easy ne nantie mu no na etiefo video ni enkohwembra for we dey ni su a video no na yakwa akohwe no na wo hwe video ya ye ni tue mu sesi a nsem bia eka actions bia eka eni nsem a general secretary for Amanyoko NDC Mr. Johnson esiedi nketia de betu dwana na papa no ni nsem a woka no kure kwanso ano no wonim nia woka anania woka ne de enye se MPP NDC ntino ye betwitwi na se ana se nyankofo condemn no ni no kura na woka ye no se ne sitie bia wonso wahu bi na ebi nso ka se Ghana fo chi no kure Ghana for chini person say one musu say Mr. Alban Honorable Alban Bagbin na ya fane de eno ano no na say one more confirm say papa Professor Mike Okwe ni de wenyi nanka is excellence na nado dankwa for before fraud dia anka one musu say parliament wa bro ebi mu di ye etoma Honorable Alban Bagbin nka one mundi
na ebia na eye Mr. Mike okwe no dodo na empe na so na wo ni option na san say wonu na eye papa His Excellency Nana-Addo Dankwa esa edi ni gina nti omututu se anka ye obi fufuro de a anka Speaker of Parliament no enkoma Amanyɔkuo NDC ena ebi mu nso se there bi o papa no wonu na nante wonu just that o si Africa ni mu no ena ache se ahonkeka enim na ni nemu no ni dwumadie eni ni nyansa ni nimudie a owofa Speaker of Parliament no enya ade a ewu enya ade abre enya ade ayare enu de egusu jire mu pa enti nya wanya no enye medication enye medical problem binti nemo parliament members of parliament ma Amanyɔkuo NPP no eno medi papa ya bro wo mato skirt and blouse na enu amagana fo a wo moto abanso ebi mo gya omadwe nkyerese te bi yenti bemufo kwase ana chese ye de yejimi ne yeto abane ma His Excellency eto bi ma mo parliament members of parliament na mo mabomoni akodu wo na chese mantu abano ama Speaker of Parliament chese Ghana fo ni bi aye disappointed a kire o madwen pa afa ho na etefo se na sitie bi am gidi se won so awani tue mu no wo agyenkire ehu behia se wo beja wadwenkire de ato ye comment section wo de ama ya face subscribe se wontu sa na mo ya se ne be ya too much if you dey ka se di dwumade bi atomo a ya won so betumi enya na watumi a kire wadwen amrumu wa na fe we like to share promote channel way ene de muni aba muso for Mexican am din kita hunyi ebe so mo na before me de mense mbesi kwa e wonjumeku a wo mo so ya say Mama Juliet Ventures oba wo pese wo kitchen e wo ye nika wo sitting room ye fede a but mo de for Mama Juliet number no be boa ama kire se wo kitchen e wo aye lovely afi loan master Emma loan within 24 hours Yehunya ne say we government worker we Ghana na what affordability rating to the other form pa wo mo beboa mo wanya urgent money for urgent project for Ghana ensamo cost next ne we ka say ye kan ye nwie ye update bi be chi be be so mu nemo aha ena mdi mo besi that's ne ye besa Asia makawam